Isia ni na ugocha ingi ndini wa mukatu kunikila kila kimadhangu ni nedhangu ya The Standard, nedhangu ya Daily Nation. Na hindi tuyambia mavuwa mana ingetwe uito ndini wa dhangu ya The Standard. Ndini wa page yambe ni mavuwa makonetie President Wande Mutoi ya Tanzania Samia Suluhu Hassan na hindi nitina wa unyuvani kuidhiwa natwa iwendesu na kuidhiwa anaidhiwe kithitu chawu ya na hindi betuwa kwa oyu anduma kumandi ingi na mono Kenya maende na unamawandesu itina wa kuidha President wana wetie kana alama na tuayasia maandamano mudhanyani wa unyuvani na itina wa uo ni Kenya kana maumi tendesia nza na mono ya Kenya na hindi betuwa kwa oyu Kenya alame kalambesu mena wia mwingi wa kuvidhuki wa itina wa kuidha hindi kiuki na ende iye babe na Kenya omwe wa kuika ukunikili ulono kwa sekana ena permit ya morikeleti ya kuikalandesu ya Tanzania midhinya miongo rato lakini ilama na yaki wembe ni maofisa mavo lisi manatu ikiekana ku Tanzania we mundo wa kumanza wa ilete kuikala o siumwa ilisi yoka na hindi ni maovo maende kwa ulikuda ngoni ya dhandatu na ya muonza. Dino wa page ya keli ya The Standard maovo alamana ingeto uitoni maovo makonetie minisa muviani wake na ando John Bandi ula mbe wa nzama ya mbunge kumbuzinyani wa iyo na hindi ni umbolile kana silikali yende na kuwa kimanza cha bilion miongo nyanya misala kila mwai sakana kimanza kini kinene mono hisi andi wana ukwati wa ndi ya Kenya na falaba umbukie kana nivatoneka ainge mathukumi makethi wa mathukumi machati kana nge mavikie vinda ya kuthio muyawe ya lakini maya isa uvetangwa ndeni wa payroll. Mavuwa maninge tuwe itondeni wa page ya keli mavuwa measya kana President William Ruto no mwala tule mwene kivila wa Kenya National Commission on Human Rights kana KNCHR Clarice Awor Oganga kwa salila mwanya wa ulonai wa Faith Odhiambo wa LSK ndini wa nzama mwanya ile kuidhi wa hiungamia kuwewa kwa ndu alama konikite ni maandamano vandi ya Kenya. Dini wa page ya karatu ni mauvuo mease kana ulai murutei wa makuani murutia Matthew Chalo Bobu nukwati ya usindi kuwani ni ila wa skati tuwe ya yendeka aiwe kimanza cha milion miongo dhandatu na kenda dono itano cha mukovo wosete wa milioni ya 11 na indi koti ni wa ise kanaki uki amba utoneka ukosa mukovo wa milioni ya 11 no yisa kuendeka webe milioni miongo dhandatu na kenda dono itano na indi ikuwanili yake nusindio na itina wakuidhi wa indi atiwe nidhayu itina wakuidhi adhiwe kumaini wa kenda mwakani oo. Dini wa page ya kana mauvu alama ingeto uito ni mauvu makoneti ya dhukumi maimansionene ngwatano yo wasu na itika indi ni komanie ni kanako nisi ya undu meumina mukomo wa ula uende ye na wikuita mithenya miongo na kenda na indi kwa uyume aseka na yuni ngali kwa silikali yone undu ekuungamia mukomo usu ni kuitha ni metikilile kila silikali inumea metikile maiwe ilovila mekwenda ndini wa ilungu ile. Dino wa page ya katano ni mauvo makonetie mwini wa President Wande ya Kenya Kithure Kindiki na hindi kitulwa moteni ndu wako idha anaindie cha dheni cha kuweza kilito chawi ya kwa President Wande Mutoi ya Tanzania Samia Suluhu inge mayase kana indi kuoni kwa nyakana serikali ya Kenya ndio nengandai ya madhayo maene ndi kana demokrasia la ile mbetani ya Afrika itina wakuidha indi hunyuvani usuone kumbililwe ni ukengani mwingi na idhoko na indi inge mayasi ya kanani usenyo kuona Kithure Kindiki andete chadhini takiuwe senesaki kana Samia Suluhu ndane sakuwa kwanzia ila ya ilite. Dino wa page ya dhandatu na ya muonza ni maovuwa sume dino wa page ya mbe makonetie uinganyusu wa Tanzania na indi undo yu ando makuma mbesi anza maende na kwe kumbelwa nevinda yomu na muno Kenya maiweto kana inge NMD kuma mbesi anza ni mama nozo the iye maandamano mbesi ya Tanzania ni uneni wake President Samia Suluhu bande ni wa page ya muonza wewe uteka indi Kenya maende na kwe kumbelwa nevinda yomu pio alame kala andesu
mathukumi yaku kana menda mbukani aindi betwe kana kini kitumite ona uthukumi ukunika muno ndisu ya Tanzania na muno muvea wa mahoteli nundu wa kwitha aini ni mambi ya ukia na kuma ndisu aindi nayo ngwatanio ya Southern Africa Development Community SADC ya siakana onyivaniusu nune twaigwa kwanzia ila nyailite bino wa page ya nyanya no ni mauvo makoneti maonyivani na indi hayasekana bahili mbetani ya Africa Demokrasia oyuye muisioni nundu wa kwitha enindi mayoni angwa mwanya wa kusakua atongoi alama ilite kwisila maonyivani kutwaigwa kwanzia ite kueleka na indi ni kindu cha kumacha kuona Samia Suluhu ito yakana anasindie na kilungu cha miongo pakubi 98% ya kura ila inakuniwe ito yakana NND ingia na maine yumilia kukuna ikura. Bino wa page ya kenda ni mavuwa miasi ya kana Kenya Railways Corporation kana KRC ni yemeto ni kuiva mukovo wa bilion mana dhandato miongo dhandato na kenda 569 billion siya mukovo lama nengiwe kwaka mutambo wangalia mwaki wa matukwaka na SGR. Bino wa page ya 10 ni mauvomia sekana yusilikali ni yambe siya kumanisia NND muisi wako ikala kuondokula kutoa kuwetha wana kuomboka kwa muthanga itina wako itha indi andwa ingi manati wenitha yukoya Elgeyo Marakwet kumana na muti uko wa muthanga walambiki ya yu ano miongweli na dhandato maminite kuikidwa kotiwa nithayu na indi silikali ya sekana niende na umanisia NNDU muisio wako ikala kunduta kuu mayendeka indi madhamie kundu kula kutena muisio. Katunika The Standard kendini wa page ya 12 na kakonetie mwene kiwila wa chama cha ODM Gladys Wanga indi kasoletwe kalisite kamini katunika kalisite kamini na yasa we are in the by-election as the ODM are not broad-based partners indi ni kukonia unyivani mwini wa uyumbe wa magarini chama cha ODM kila kikuoneka muno nitaki kwenda kiungamie murete iwake wela kiuki choka kiteo sisi ya maundu ma broad based na indi niko katuni kama muthenyani wa umundi tuji dhanguni ya Daily Nation mauvo alama ningetwe uito dhini wa page ya mbe ni mauvo ala ni naonengelelia me idhanguni ya The Standard makonetie payroll na indi betwe kana yu dino wa payroll ya athukuma silikali pena ghost workers ingi andwange makanengane mathango fake ni kana makwate we andwange makanengane matuko mako sia wa matemo angi kwithwa maikwata allowance malaili angi kwithwa indi make it ndini wa job group iteyo kati wa maundwangi alama utiwe kana ni mo maendeye na kuvinia Kenya muno kwisila wajibili kwili wa yiyu lumuno na indi mauvo alama umbulilwe ni Minister Mugani wa udhukumi kwa mwene dhikana public service Geoffrey Roko ulo kwa sekana makili maarufu masilikali ni maende na kwiki wa ukuni kili kwa OU kukonia siko isu wala maende ndini wa page ya kana na ya katano indi ndini wa page ya mbe webisa wiki itowa wa governor wa West Pokot Simon Kachapin na munyanya wa Elgeyo Marakwet Wesley Rotich maende na utethesia NND kumandani ya ndwala mana tiwe nithayu nthini wa kuomboka kwa muthanga na indi kwa nethanguji ndwala hima minite kuikigwa kutiwa nithayu ni miongo 3 na eli na angi miongo 2 bikiyayu maisi wala mai na indi seso ya kumandamiyo no ziende yete na vala angi aingi manatiwe mena maomisie na maendeye na kukwata uyiti silikali na minyo kwa sekana ni kuungamia ngalama ya hospitali onumwe na ngalama ya mathiko. Uvuangu maninge tu wito maka ndi andini wa page ya Mwonza ni mauvo makoneti ya ngwata ni adhuko mima imansionene wasu na ndini wa mkomo ula wili utwaiwe mayenda serikali ima ibeki manza cha bilion Mwonza dono kenda na indi yume aseka na yumi serikali yone kanani kwa mina mkomo kanandi mina nunduwa kuidhamo
ni metekele proposal ila inenganitwe ni serikali ya kuibwa ilovia hii kwa mavinda eli ilungu cha miongo nyanyo lwa yana kinenganwe kwa OU na kingi cha miongo lwa yana kinenganwe ndini wa mwaka wake ilovia tuendete Ovong manenge tu itundino wa page ambe makaende ndino wa page ya miongolima uvomia sekana yu maseneta na yumbe ni metekila nile serikali sia county sio ngalangwe bilioni miongo muonza ndono dhandatu na hindi kubikia mobia wanguza ni sila sithi tovo kwa mika uta kukonia ilovia isu sia serikali sia county. Pino wa page ya keli ni mauvo maeletie ondo maondomana vitina manesi otuma enendi matiwani dhayo ingi na nge misiyo ya nangwa nge makwata maumisie elgeyo Marakwet na indio tuwe kanaji iti yoe vinda yambe mudhanga kutioka West Pokot mwaka ni wa ngililene 19 na ngililina miongweli na kwa kose iwe indi kutioka ingi kwa mudhanga ondumwe na mbuwa kuidha imbingi mono na indi enendi onetina wakwiwa madhami ya kundu kutena muisyo metuika aingi moni malete na kuende na ikalasi isioni isu na nibo indi vesiye utuma kikota kiu chumila bala indi na mwanibia kanaku ya nandhangoje ando miongo tatu na ili ni matitwe ni dhayo na ngi miongo ili mayesekanie bala mai mbiki ya OU. Idhangu ni ya karato ni mauvo makonetie musiomwe wa mwanumuko kuitwa Angeline Juma Ogutu kuma hotoini wa Kademba akuya kaunti ya Siaya hindi kulia serikali ematelesia kutunga mwi wa mwana wo ukuitwa John Okoth Ogutu wakuwa miaka miongo ya 3 ulono tuika kanana mwalimu wa isomo yake isungu kuyandi motoi ya Tanzania na hindi anowa iwe ndini wa nduthi ile inamelile modhenyani wa onyuvani netina wa onyuvani ndesu ya Tanzania na hindi tuika kanana somedasia ndini wa private school imwendi su na yu kulia serikali motelese kutunga mwana wa vandi ya Kenya betuwe kana hindi makwati ya mavuwasu huyo wakatano wa chuma kidhelu kumanidwa kana mwana wa notiwe ni dhayo. Pino wa page ya kana mauvu alipana inge tohito na suni na unengelele ndini wa page ya mbe miokonia Minister Muveni wa uthukumi kwa mwene ndika na public service Geoffrey Rokuo ayase kana aingi maadhukumi maa serikali maende na kuthukuma mabikie vinda ya kuthiumu ange menengwa allowance malama ingi ange maketha makenganite mathangune moma kisomo na ange maketha makenganite miaka yo ya kusia wana kuendea na uthukuma na indi leti vinda yambe maundu ama payroll kumila na kwitha na ghost workers lakini serikali ndi vindo na yemwe ya isa kuosa itaambia kwa OU kini kiusia matunda Geoffrey Ruko kwa sekana ni maende na kwika ukunikeli. TV ndini wa page ya dhandatu ni mauvoma koneti ya Minister Muveni wake na ando John Bandi na hindi tulamuti ni mbunge aitwe kana editwe ayetwa ni mbunge ni kana abiki na ukulu wa mkulwa kukonia Muvea wake na ndeli itwa yumila na wala muna kuendeka ailesie yulo udhosia uwa kitheka cha uchumi aipa kila kitu ya kana cha dhoiwe kwanzia ite kueleka au ndumwe na kitheka kingi cha College of Insurance lakini ndeli itwe aivika mbewa nzama ya mbunge ya Kinando na Mivango na indi muyumbe wa Molo Kuria Kimani wetie kana ona kutwika mendini wa serikali ya broad based kila mondo ne wailete kuiza yitho koma kwanzia ila ya ilite na kwa wicho bandi ne wailete kuiza yumela mbe wanzama ya mbunge na kusungia mokolyo ala ukwendeka asungie kukonia udhosia wa yitheka isu ile dino wa page ya Mwanza ni vebe mavo maende teasuma alokumi maimansionene kusilangwata ni ya uwasu alama itwe indi mkomoni na maisikumi ya kuebwa kimanza cha bilioni Mwanza ndono kenda na indi otonini na utabia ni kana menda mabikie kuebwa kilungu cha miongo nyanya ilo yana 80% chilo vya isume kwenda OU na 20% ye wandeni wa mwaka wake ilo vya tuendete
nikana mavikie na kumina mukomo wo kwa yuma yasa kana yule serikali yonekana ni kumina mukomo kufila kumaida kila menda kana nimekuendea na mukomo wo. Dini wa page ya nyanya ni mauvo makonetie mbewa kuangamia misala ya lukumi ma serikali SRC na indele nitwe kana niende na kulea na mutala tala umwe uthakitwe mbunge ni ulokwendekethia asilima makuani methe mayongelwa misala yo ndumwe na benefits lama ile itekwitha maikwata mathiomo yawe ya na balaba twekwana na SRC ikwasia kana kikithwa ki kuangalama ya bilioni 15 kila mwaka kuma ilovia sia mwene ndi na indi ingi measekana maina kulo mawoni yolo wa kuviruki kana ndini wa kuseuja mutala usu na measekana usu ndo wa kanuna mea onukwitha nimo mena watho wa kuangamia misala ya thukumi ma serikali. Dino wa page 10 ni mauvo makonetie ikwani yemwe thina thakitwe kotini ni andu thanthatu mailiana na kwitha Justin Muturi abetangiwe mwanyani wa munene wa mea kana Attorney General na kuolotwa kwa Dorcas Odor na indi koti nuwetie kana Justin Muturi anaandika balua wa kutia wia nikana kunengane mwanya wa kuvunzwa kwanza maminisa na kusogwe ngenzao kwa windi bakito hutwa ekiye kutia wia na Dorcas Odor wiani kuyana na miao na indi kuwa ni kiwenza. Ovonga maninge tuwe wito ndini wa page ya 10 ya Daily Nation nima uvo mea sekana mubea wa polisi National Police Service wea siya kana nukwete mawabisa angia nene makuika ukuni kili nikana kuvikia na kulinda nyana ile na tietwa ndini wa ukose ulona nenganetwe ni aipoa dini wa ikuani ya kuwa wa kwa Rex Masai ulawa wayo kuma tukumiongweli mwaini wa dhandato mwakani wangilili miongweli na ina ndini wa maandamano majensi na indi nindini wa nsikayo siya kumana ugo nikana aki ibikiye na ukwatika na kumana na kikuki cha Rex Masai. Dino wa page ya 12 mavuala inge tuwa uito makoneti nzama ya unyuvani na mivaka IBC na indi ya siya mena mwiki yokanatu hivi kiyo unyuvani wa mwaka wangilili miongoli na mwonza nimeidha maviki itie utalo wa akunima kura milion dhandatondo no nyanya alama vaniite kuandikithia mbe wa unyuvani osu kubika na indi measeka nathi na lamu nene wivo na utumite sesoji hivi na mbola nundu wa kwitha isesoya kusebya ibandi itwa igwe na mbola muno na kutuma indi enendi ala mayelete kwitha mayiri andikithia matavikiria na kwiyandikithia nundu wa kwithiwa matena ibandi itona kutumiwa ndini wa isesoji. Indi nako katuni kambu nyani wa umundi ka Daily Nation kendini wa page ya 15 na indi kana kakonetie wasu kanangwa taniwesi ya dhukumi imansionene nangale kwa ingi yonekanita president na kema undwala wende na kuila na mo tuelekele unyuwanini wa mwaka wa ngilile miongole na mwonza na indi beba elections ila siye kwa tigua kutoa iwa matuku miongole na mwonza mwenye uwe 11 pe maunduma economic na ukwati be bondo mawwasu makonetie ni kwati wa na bondo ni kukonia ondo tona koselela ate ima murutia Raila Odinga mamukwate mbau na be maunduma broad based na be agency azuo nde mamwithulukite ngale ko engi yangemenda ngewa funding model kana onenga ne mikovo ya university kati wa maundwangi na indi maundwasu nimo ala mmekumbelete president wito na ukwulana namo kavindani ka wende na kusukuma nikana onake avikie na kusakuwa kwa ivinda ya keli kwende ya na utongwe siandi ya Kenya na indi kicho kima dhanguni kiokoni cha umundi no wikwatie idhangu ilo kwenda nikana ukesomea kwa oliku na nukadhibasa ndikambudu siokite niliwa antikwatiania na mweni witu kiokoni cha umundi na kuya mwadhanyano wa umundi tuenda kunenia yolowa agroforestry na hata uto na uvulania miti na mimea muundane kwa kuino tevyo mwau kwa mawidhi luko tuona kuete ukwati weva kwa kuitona kwa ilo mwadhanga waku hata na hindi kicho mweni witu nwedhi wa aisungia
kiokoni cha omundi nye nitoa Robert Mutuko tukathibasa.